Aliwaya taga na inggelinganan ning Kapampangan pangaras king kusina. Uling bistaman ang tila mong surprise ding ingredients. Agyuda pa muring maglutong manyaman na pamangan. Makanya ning milyari king Kapampangan Heirloom Dishes Cook-Off Challenge na ning Manyaman Festival 2023. Anyanggat panapo na ning Martis December 5. King may sabing mystery box. Mi basi ing niluto daring participants iba't kareng 14 eskwela king may sabing ligligan. Laman na ning box ding ingredients amalyaring magamit ken pamagluto, agalgaretang babi o asadong matwa. Ating pong makanyan, basta po may aliwala pong condiments pero may kami pong patatas, makanyan, carrots. So ila pong balang mamili nung nanong buridang iluto. Pwede lang pong mag-asado, pwede lang mag-adobo, pwede lang mag-kaldereta. So burimi po talagang may balik nung atin nang mawawala ka rin puso da yung pamangan tamo dapat balo din iluto because ila pong cliche yaman but they are the future of the Kapampangan race and cuisine. Nung pong day mga tuwata mong magaling magluto may nga wala na lang ninong mang perpetuate kay katamong legacy bilang culinary itong superiority tamo bilang culinary capital although not yet officially recognized pero by popular acclaim tamo talagang kikilalanan ng culinary capital. So miyaliwano man meging diskarte ring contestant king pamagluto king meto nga kilong karnina ning babi. Ating pebukal ning mata ng king pressure cooker, gisarang bawang at sibuyas king banga. Ating megrolyo king bulong saging king babi, bangkanitang dikiting aroma. Tapos ito pong pampakaslam na po dahil halata po ang calamansi is tomatoes, kamatis po. Tapos sa niya pong melambot ang pinride niya po ulit yung pork. Tapos sinet aside niya po. Deng estudyante nga reni ibat king Jose C. Feliciano College king syudad Mamalakat, galgaretang babi ing mito kakarela. Kung pakanano la po magluto reta matwa, burida po itang maproseso, pelalo pong itang beans pamalatan mong metong-metong, banta po manyaman at lumolngan po yung katas at manaliksik ketang karnina ning kaya kang luluto. Kaya rin ning karelang pamagluto, ikwane ning Gonzalo Puyat School of Arts and Trades in first place. Second place naman ing Tomas Dizon Foundation Institute Incorporated at third place naman king Ligligan ing Angeles University Foundation. Samantala, agpang king founder ning Philippine Culinary Heritage Movement at executive chef na ning US Embassy to the Philippines ay Chef Jam Melchor, maragulyang saup ing efforts na ning provincial government bang manikwayang national at global recognition ing Pampanga king culinary scene. Maulagaya kanu ang magumpisa ka rin balang komunidad ing pamagpasikan keng culinary tradition na ning probinsya. Mga Kapampangan, alam natin yung isang pagkain pag hindi masarap. Isang tikim lang natin. Dalawang bagay lang yan, masarap o hindi masarap. Hindi pwede na sa atin. Hindi pwedeng pasado, ganyan. Kailangan talagang masarap na masarap. Yun yung pamantayan ng paglasa natin. Siyempre, dahil dito, puro kaldereta, puro asado, hinahanap natin yung lasang nanunuot talaga sa loob, tsaka yung malambot, yung hindi mo na kailangan effortan pa na hiwain. Bukod naman kin pamangan, maragulya naman kanung sangkan ing pamakyabe at pamanistimada rin Kapampangan anya asa sabirang manyaman ng experience ketiking kaya katamong probinsya, agpang kang Provincial Tourism Officer Randy Del Rosario. There's no better way of entitling it or naming it than manyaman because it speaks essentially of what the Kapampangans are, not just king food. Sabi ko nga, the manyaman word is a whole spectrum of definitions that is characteristically Kapampangan, not just the food. Manyaman means rich, great, manyaman na kultura, manyaman na arte, manyaman na timan, manyaman na pamikakaluguran. So this operative word, this adjective, it encompasses the entire essence of what we are as one Kapampangan race. Ako yung kakain to na suyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.